Good morning, guys. This is second day of our trip. So I get ready. Ada crab, di breakfast. Di pagi ada crab. Ini ada crab yang ini. Sum masuk fresh. Ada sum. Ini lapoi jurong. Ni. Tinggi habis na permit dan. Tinggi habis print ka permit. Nama sini dalam permit ini namanya apa lagi stay. Perlu yang ada sim ya ka permit. Nama ngidon kam ka PAP yang Kalau kira-kira permen. Malaysia canggulit. Malaysia canggulit. Ini di permen. Kan ganito yung inyo ulit. ILP bilangin nga, idan men, eh? ILP? Right, ha? Itu kali foreigners and Indian citizen to enjoy. Ini habis ini, set permit. Dia besim tiket. Kemain na terus lima. Ani. Tidak. Jungi nilai yo mal kawai, bet nilai teling ya, bet kajing curang kan ikas kadar hajar 100 feet nado na po satu curang. Teng nilai hang ni kan, ya yo kan iga syong yak. Terperlok sewan, saya enjoy kami. Morning. Di soda lah. Ile foi fast stop junction ka viewpoint jungi ile foi te yang sepeni ka view nani syate Dan Kanchan juga. Kanchan Jungga kani jaka viewpoint juga. ini bro juga ile ya stang create jeni mentara Sawan jung peja bet yang sepeni ka view yang sepeni ya pi ka view bet ka view perlok wow katai kalum Kanchenjunga, the third highest mountain in the world, maybe dengan bakla kan te penengkong kawan ke Mount Everest te kabaar kawan ka Mount K2 something like that te kani te balai pet jingi tanat te perlok ni lek biang nasi khamat ni la te pet ya viewpoint. Kumlo ka viewpoint. Best. Cepat mah. Ni. बहुत अच्छा लगा पहली बार सिक्किम में आया फर्स्ट टाइम है 5 बार प्लान किया हमें हुआ इस बार 6 बार 6 बार में सक्सेस. हाँ 6 बार में ना 5 आदमी प्लान किया बाकी लोग हम तीनों है ज्यादा प्लान करने से भी सक्सेस नहीं. हम लोग बोला कोई नहीं है भी कोई आदमी है भी आया baik di kalum last tangli caka oh kalian ada one you visit you'll never regret. Come visit Sikkim. Shimbut ba Good. हैंड ग्लव्स बर्फ नहीं खेलेगा बर्फ खेलने के लिए हैंड ग्लव्स है gloves है टोपी भी है खाने के लिए क्या लेना है सबको रिटर्न को खाने के लिए kain bam oh. Dia bisa kum normal Tip top. Nas long saat pelat. lapang saat apa Yes. 60 saat nomor pala pecah sini. Plus nanti hak kiri ke pet itu di hak balik dari goreng biar. pet perlak saya pergi bahas sibit saya lihat sepo bakambun mentatang i tang mulu malah de sibit saya i ke bakam kamropen sini tang kam stang ki thai kreat bahas ini kecing kreat stang pecah
This is life Perlok. This is life. Perlok PCR atau kuat one bed. And anything want to say, my brother? Nick. Rakyat lah. Best part once in here. Oh, kucing best. Tambah. Once in a life, you should visit Sikkim. Yes. Okay. Tapi once ni, kau kan tu ni. Kan ni hap tit bed. Kan ni hap smart dah nomor alhamdulillah oksigen tinggi hap. Oksigen kan. Tapi lihat kamu halau susulai dah hap tit dah oksigen kan. Kan ni hap smart ni. Very good. Perlak ni siang hap kali sakui kali nomor ni hap sen. Syarat tu lepas ni melak rapan letak kali red. Ini hap dia tak kali ke bakam he. Tinggi layat Shah John Border China natu lepas. Perlu jing blok ha. Ini sudah kai kerja kali cungi don Shah di sedin tangwan. Atau nadian ya. Oh, kan ni paisur kan hitam. Paisur ah. Oh, tu paper. Oh guys. Woohoo. Come on. Woohoo. Yes. Yes guys. Woohoo. Lihat terkejut. Nomor blok pelacur ni melaju banyak kali senang dia lapayat terkejut kumpasan 4 meter kamu dah jengai dah tinggi habis terkejut sempit pelat layar dah deh perlu finally ngilai apa ni ha destination right apa cara aku dicek enggak dalam jadi kemana lagi ni macul lah hidum ha hendak kasi ni macul lah pes haha habibi come to Sikkim woohoo chalo istia oh no Bisa tak pernah ni isu. Mi dah tunggu mi pertama ni dah. Tengok tu ni. Ni tentu dah. Yung dah kuih hami ha. Ini nak lepas. ni lah kau nak Three lepas idiots. woohoo wait perlok Aslo no. aku lepas Lo perlok. Perlok. Undai sunscreen. Tak tahu tak. Terlalu men. Diam dum diam dum. Tunggu lihat anjingnya. Dia perlu ini dia belakai. Namun lihat pai nama ta. Ni lah kerja pelat pet lanci lut. Perlu lanci.
doon di support at silot. Baik ni sorok misura ladap tu tha. Sorok pandai stay. Ladap full. Baik. Kung bersama perlaw papilawan siya ni siya Sikkim. Best experience. Best. This is the real. Teng. Sisin lano. Here perlak. Wajib tu cingkerman. Pelang baik bisa. Pelang betang siswa yang berubah si istri. Lalong naik pohajat gitu. Tentang kau pohajat meroyah tang pohajat lah. Kasana jar. Kasana lah TikTok. Satu blok ayo lu nonton sedang. Kiko jado ane jali ne jayong ne. Wow. Ini ngewat kali, pajak kali res. Dah harai. Kalau benda sebisa kemat residin. Betul lah up. Kiong ba. King bayong sini rom dah sutu dah. Rom sutu era tambah nilai cibet. Nilai tambah ayo enjoy kat ni. Ni. Wah. Nyumat. Sali bet. Jas. Oi. मजा आया कि नहीं भोपाल में? मजा बहुत मजा है। कैसा लगा इधर आके? आपको कैसा लगा? हमको तो हमें बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। भोपाल से आया बोला, भोपाल से। होशंगाबाद। Em tổng lên hết saya Pandu buat saya kenduk saya siap. Ya? Sure. You can put. Tengah ami nang ni na natula pas teman-teman. Ni mula siya Baba Mandir. Bet kali ko kawang pa. Uno. Dito ko kawang bahas ni. Stay, smoke stay. Dia menunjuk kan. Kriap di perlu nuraji. Bawa मंदिर क्या मंदिर है? मंदिर नहीं क्या? वो मंदिर है ये जो बाबा हरभजन सिंह Kali gila apa ni ha? Baba Mandir. Dan gaya di support. Jing pun bro sini support dah. Gila adab sendur, gila adab baik ni kita kapara. Ini dia lek pai nam ta. Ini hab le biang situ sha. Bencong ya kan. Yak. Oh, nak. Ha? Nana. Dina. Chalo. Kejap tak? So create ni long pressure. चलो जाम नहीं तो पूरा जल्दी हो जाएगा। Right, yak. Pagkajing kau yang kesurok pesa. Hello guys. Pravas. He's our good driver. So he's been patient with us. He's been waiting us. Kena हमको wait कर रहे हैं. apa 3 बजे 2.5 घंटा Hello guys. Are you enjoying? Sabalah. Yak right. Ayo. चलो ना भाई चलो भाई शिलोंग से आया मैं हूँ दोस्त को सलाम करो दिन में घूमो नाचो रात को आराम करो
Done हो गया तो कैसा लग रहा है याक राइडिंग में? अच्छा अच्छा है। लगा we love Sikkim थैंक यू। we'll be coming again ओके next time वी लव शिलोंग। okay thank you ओके you visit once ओके yeah enjoying ना सर? yes गुड गुड। right यो शिलोंग का गाना Shillong ka na Mahi Chai Uday no kriam Yi thung so la Bat rau ha diam परफेक्ट अच्छा सॉन्ग है। Perlok nilai adep song yak de ni ladep wana tu nanti si adu siling de metangi mut leno saka kapok kala ham slam entahlah एक बार ये तो sau steng la sau steng ta बहुत भूख भी लग गया de Pogi ya video teh ho teh perlok nilai song tangan ngin bom Joshua ini dang petang hasiteng lenti yang pat poi hir hajakasa mentala san steng te ka peneng kaladum te ngin bom Joshua ma perlok te perlok la de mes ni melino sha jakasa te perlok tang kani ka video kalakot te sa continue balasai ka video te mtakasi la song thai la talot so good night take care perlok see you tomorrow bye bye